akudingi ukuthi ukuze ukuthi njalo nje uhlale ku-birthday uma ukuthi kwankampani Intokozo FM ya-celebrate ukuthi asasino-2 years stage siya-celebrate and ikhekhe lihlezi likhona liku-celebrate. So ngayibuka lento ngayithanda ngesipayisha ukuthi nanokuthi-ke ave abantu bejabule uma bedla ikhekhe. Awuzange uye esikoleni but ukwazi ukwenza umsebenzi okanje. Angibona zonke izinto. Yes, nesitifiketi angisho ukuthi asikho-right ukuze siyafundisa ukuthi uzokubala kanjani ukudilisaphela amakhekhe, but ukuqala ungaqala ungenaso isitifiketi uqale ngakho ukuthi uhlale la ku-YouTube ufunde because mina ikhona la ngifunde ku-YouTube hlale phansi ku-YouTube ukuthi okay ngifuna ikhekhe kwenza ikhekhe le-baby shower bakukhombise lapha ku-YouTube uwenze ngobani lento engaphakathi kweningi uthanda and then eventually uma usubona usuphezulu imidlisi yakho usuyaqala-ke usuya-add-ke imfundo-ke ngaphakathi kuyona ibalulekile ngeke uze urun ibhizinisi ungenayo imfundo. Yabo nge-passion ne-skill yodwa kuthayo kodwa futhi ne-skill isibalulekile ukuthi ungahlali ekhaya ngokuthi anginayo imali yokuyofunda qala ngalokho onakho and then isifetho sokufica ngendlela. Wow, thank you. Isikhathi sakho njamanje 26 minutes after 2 o'clock emsazweni Intokozo FM ngihleli naye-ke usi nenhlanhla wakamkhwane kanjalo-ke nosamkelisiwe waka Sorry. noma futhi ngicela ukuthi ngihambe nani kanjeni babili.